benshi bari gukunda bwo gukorera amafaranga muri forex kandi bidasabye ngo kuyiga cyangwa kuba ubyirirwamo ufite umwanya. Ikikora no gukora account ugashyira amafaranga warangiza ugaconnecta account yawe n'iyanjye, nta kindi bigusaba, nibyo byonyine ukora. So if I make like 10% of my balance, niba mfite amadolari turasa ngakora 10%, ubwo ni urugero ni $30. Now ukaba ufite wenda $5,000 by'idolari, you make 10%. If I lose 5% of my balance, na losing 5%, ufite wenda $1,000 cy'idolari, urumva ndabahombye $250. Now urahomba 5% y'iyo balance yawe. So this thing is for risk takers who understands what trading is, who knows like business loss. We catch some losses sometimes. So if you're interested, hit me up ngwe link ufungura account, nyuma nje kubahereza tutorial kuri YouTube ukuntu bakora account process yose mpaka irangiye. Let's try, let's make money. That's what I do every day.